show locating place is Granite Villa near Tallinn, Harjumaa. Today is 27th August, and we are painting 5 hours, 2 painters, and we paint shells, black white shells and portrait, and approximately during these 5 hours we expect to do some 70 pictures, and it's like this. nii, head daamid ja härrad, kõik head Valmaku inimesed, nüüd on siuke värk, et väga vähem üks inimene lehvitas mulle, nii armas. Kuulge, te olete liiga kaua istuma jäänud, te nägite neid showtantsijaid siin ees, kui kõrgele, kuidas tuleb jalg tõsta. Ja nüüd on teil kõikidel võimalus. Seda enam, et Eesti mees teatavasti on tantsurõvi, ehk siis naistel ei ole üldse mingit probleemi, kuna kõik Eesti mehed tantsivad hirmus hästi ja eriti siis veel, kui on selline bänd, nagu täna teie ees on, daamid ja härrad, Swingers! She is painting some exact shells, white black shells, and one shell takes some 7 till 8 minutes, and so on, and it's a line to our tables. Some 10 people is waiting for us. And, very good place. From 2.5 minutes, and during this 2.5 minutes our painter expect to paint some approximately more than 2 minutes. It's already ready. Vabandust, ma tulen korraks teen siit kinni. Musta? Giving to the client. Thank you. Bye. We wait your proposition and wait your